počeo te snijam, ajde. Pivo nema ništa. Ajde, ojsta. Malo ste. Znači ja dolazim odavde. Odakle? Evo odavde, nema. Dobro, i? I piješ pivo. Pikere da mi nabaviš oboje. Ko prevodi engleski, ajde. Ja. Ajde Alex, evo ga speaker. Evo ga speaker. Pa dođi da ti pomegao sad. Pa tu mu kjesu. Čekaj, odande dolazi. Čekaj, glumi, brate. Ajde, da ne javimo. Pusti da ne javimo, dođi. Ajde. Da najavimo, čekaj. Čekaj da te najavimo, brate. Čekaj. Dobro večer. Večeras smo ovdje nalazimo se na Keju kod Nadežde Petrović i izvještavamo vam o političkoj situaciji u Srbiji. Da, evo sad će Gandhi da nam kaže šta on misli o ovoj državi. Gandhi. Srbija do Tokija. Zdravo Srbijo! Zdravo! Hoće li Srbijo? Može i bolje. Ajde. Recimo, možeš da nam izjaviš nešto o političkim situacijama u Srbiji? O šini po pršini. Za Srbiju mogu da kažem da ima dosta mladih. Nećemo se dozvolimo da naša Srbija propada. Borit ćemo se radi udovice, rad postanice. Srbija ima mudre majke. Mi moramo da pijemo i da šljokamo. Ne zaposlenje. Nebeski me. Nemamo pare. I moramo da šljokamo. Čekaj da uđem u kadar. Demokratija. Gandhi upasti u kadar, brate. Da. On ti upao u kadar. Go, upasti u kadar. Ajde Gandhi, o šini po pršini. Po prašini. Po pršini nego. Sviri nešto. Gandhi. Kako ti prula? Ajde, gleda ono Boga, Bog gleda na njega, brate, ovo je već. Tako je. To si pravo. Jezi govna. Slušaj, brate, nakusti mi se okolo modnog znoja za rađelom kršu. Ja sam plivao u dalje do popova. Ustanimo! Jel ti ne lajkule? Sa pozlačeni krš. Ja sam prvi bio, a nisam ni stigao, drugi go. Zašto? Pa jebi ga. Mnogo se volim što si mu dao. Pa neće, pa. Čekaj me, i ona ima dušu. A ti, Gandhi, brate? Ajde ti malo suni ga. Nema Poljubi ga, zlači ga. Ajmo na. Ajde. Čekaj bez reakcija be brate. Svi pitaju, babo, to si ti sela napravi. Sinko, ne da mi otiši u kran, ovaj u kran. Ja sam sela napravi. Veli, babo, a piješ li ti reci? Sinko, pijem, miram mezim i načutim, svaki dan koji noću kanče, 100 grama, ali baba kad uvačimo tiku majku jedan, ona kopa ne može 2 reda da stigne. Pa se hoće stigne bajamo. A šta je sa 500.000 neprijavljenih Kineza? Kako? Sa 500.000 neprijavljenih Kineza. Čutimo. Sad ćemo da kažemo ovako. Daj još jedno pitanje. Šta je sa 500.000 neprijavljenih Kineza? Neprijavljeni Kineza, oni nas hrane i poje. Oni kopaju tunele. Oni nam daju par I rupe, brate. A Musa, što sa Kinezi čorbu kusa, znači ko koška petal. Jeli bre?
a koliko ti pare za pekla i za kokoš. Slušaj, za pekla ću napraviti čorb, a za kokošku ću to šudim, a sobre. Znate, to si ukrao kokošku. Ovaj urađen se uživo. Ukrao si kokošku pa neki dan. Dobro da šutim je za kokošku, a za jajce me pomiluj. Ajde, aplauz! Ajde, Ojca, tuš! Znaš što je ono Tuš! Aj ne Ja kurim ti nisam propao 100 godine. Ne! Prvo priznanje, brate. Bio sam u vojsku 4 dana, ne treba više. Poduj! Ova. Ukrao je Trebao sam na svastiku do lice, na spusenice, pa sam se borio. I sad sam dobio pele, to je znači nokar. A to znači kurapte andimin. To znači kurapte andimin. A kurapte andimin to je ono, sramota. Četvrtak. Vjerujem li ga, brate, Jeste, sigurno. Drugari. Ti reci, brate. Avion. Još me da se priliči utra. Srbija, ima moj. Buda. Za bilo koje stranke vi sami znate da imamo dosta majmuni, a nemamo starša. Nećemo da dozvolimo da naša Srbija propada. Uvijek ćemo se pod čarstvom, pod Jordan. A šta čak da ti pitam, šta je s avionima i kamionima? Avion, on je na aerodromu, a kamion, on je u garažu. Jela. Upao si u kadar, be, nemoj tako. To nisam napravio. Nego šta si? Gospodice, nisam ja sebe, ja sam budak. Opa! Kako ga budi dobar? Pa narkoman, lopova, mafijaša. Još 2 minuta. Super. Nemoj da krećeš nikad u životu. Samo jedno može da pogledam. Pa idem na... Brate, mi more idemo, ej! Jedno može da pogrešiš. Ako ne obrišeš dupe, to lepo. Jes!